mai te gi seng ba culture no pa na pi relationship karam no to gani hana leram se la shabi gi lamchat pakhang gi lamchat mau gi lamchat ena plek leram se masi mami lei je mutat kheba adai ga si kari thok ya ko mau na ha mang re na khabar da yaw je adu bi toy re na adai Facebook da koina raga le shabi mu che laga no pa da hotel le gi lik phone hura la chen gre ba je hai bi nungsina bai je value le rak tre ba love ai je value se a ta na premium ta gre world ta khadrak madrak ta chana ba se ma se khoi manipuri society gi yam tin kai chrak ba ne ba economy gi na ai no si am to ne hai jare khoina statehood phangdring da khoina angang ong da manipur gi mi khoi imung ma yum pan che khoi ino mapan ne ma se nong to ma pan de gi hawai le te dukan de gi khoi gi hawai kasari je khoi gi imsang mun tharam me ba lahum khu ji ngong ni tharam me ba tang khirsi chabru jam haubne tarpon sokke ni yung khrin da khara khara aragi hawai movie gi hawai maru se si tunjila thamnara me ba adai di mapan gi lakpa karbar wala sing ji hawai ji chitredna adu prasar ma sandora ki ba hawai ka sari ji char di paralysis tawi haina tawdna adai di hujik popi thawa phari che samaina hawai ka sari thawa imung ge phadra pakchana muthak ki ba adu muthala matungda adugi paralysis tawe haidwa institution do aduna chahi yang khagi matungda hawai ka sari chaba je kashi torom re hare adu motive che karino oh yes motive che lamami economy de kya so inina sigam khudum kaya manum nei ai example amuk panjaba yone ba si akhoi laira hanaba laira naba akhoi plan amani laga highway blockade ta hoisi mamang panjagre ko si adu yenjana bi che karino marak sidi da metric na taga 12 ki parka haidor ba khuding yengo government school sing che loina mak awa phongdok na bane we pass abi percentage handa bagi rank se private school na loin lo gi ko adi education system da adu changna paisa thadri do kai jakre private school sing di adu gi beneficiary natte kadom na sakhr ge ba leba ma destroy to ge di magi education system na han destroy to hainari ne ba manipur da khoi mangna dum destroy to ri ba maram ta education gi adu go do ne boseng cha me adu no bi ara khabar da yaw ba na tana khoi improve ta no ba chap chap action da lokhatri se mang da samuna ta na mali se ma se deep state ki khut nak ne ba se ya khoi nam thok pum chang ne ba akhoi gi mind je captive mind da oi re ba isana wa khan khan mangam ji da ba mi na khan bi ra ga akhoi na du follow ta samna haira da khabar mukta paada masana kupna khabar muksu mohoi khut yori ni ko akhoi gi moina narrative ma sum chalai ra ga mayam se da ngaur ga leina ba na aseng mana karino aran mana karino je khabar khakna su determine tok deba adubu khabar du pan pa ba tan na mi me pabung akhoi gi manipur da pabung su kupna highlight to historically socially politically economically haidare changes khara makai da khona dumak mayek sena vividly visible haidare mase se is there any connection ngasagi deep state na high budget khoi gi changes sing sigi emergence haidare masida magi impact na traga magi influence ya masi connect to ya bra na traga samaina ahong balak pa se sigi matang na pabung kamay thangini ahong wala pa gi da ngasagi population da engineering to bi mamang da hijakre ko akhoi natural population growth ma lege da mapani khut yorga family planning ki concept hujiksu hostel khuding da khoi nupi mana angang udam tunda cesarean operation ji di kamin tau dewa ramoina tawri si kana karigi no doctor sir paisa pambai weram bai yari besina kana no cesarean operation tar di nupi mana angang ahum de hina pop ani de hen pop ya de kind restriction laksalin na arigi hostel khuding da hojikse nupi na unwanted anga ma lokho ko che lo ma leina dum doctor sin line ta wi ai ba adagi atopo mna akhoi gi culture da lady ba nupa nupi gi relation pakhang le sa gi relation che ma si yamna seng na clear cut le rame ba ko adagi khanghog da na akhoi gi nap cha da ba play card ama akhoi gi thokchale embrace tore it's thing nama da Everything namada hari se aina la lang le jering da dim se get da changbo billboard ma thelaga tv da yang ngang ko tawe ba kari hage da masi aina haidri war si na academic sense lo bio apoi no pa no bi wa phum na teo ko public to kari haina thet ke da use condom for safe sex yam chatiba advertise ne ba madugi art di karino
ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯃꯩꯇꯩꯒꯤ ꯀꯜꯆꯔꯒꯤ ꯑꯦꯒꯦꯟꯁꯇ ꯂꯩꯕ ꯄ꯭ꯔꯤꯃꯦꯔꯤꯇꯦꯜ ꯁꯦꯛꯁ and the sex outside marriage taboo ni laineba madugi taboo thugaire kisu kaide haibneba madugu loinana Hollywood gi puthropa cinema da adagi atai social media singida maitegi sengba culture nupa nupi relationship karam na tawgani haina leiramise leshabina leshabigi lamchat pakhangna pakhangi lamchat maunu maugi lamchat ena legal edamase masi mami leije mutat kreba adagi kasi kari thoge ko maunu ha mangre na khabar da yaw adu bi toire dana adagi Facebook da koina raga leshabi mu chelaga nupa da hotel legi lik phone ngra la chengre hebse haidi nungsina bai je value leraktreba love is value se ata na premium tagre world ta khadrak madrak ta chana base mase khoi manipuri society gi yam tina kaithrak pabneba economy gi dana aino si yam tone haijare akhoina statehood phangdringi da akhoina angang ori da manipur gi mi akhoi imung ma yum pan che akhoi ino mapan ne mase nong ta mapan gi hawai lerakte dukan dagi akhoi gi hawai kasari je akhoi gi imsang mun tharameba lahum khudi ngoni tharameba Tangi kersi cabra jam haubne tarpono sokke ni yung krin da khara khara aragi hawai movie gi hawai maru se si tungsila thamnara meba adai di mapan gi lakpa karbar wala singji hawai ji chitredna adu prachar ma sandora kiba hawai ka sari je char di paralysis tawi haina tawdna adai di hujik popi thawa phari che samaina hawai ka sari thawa imung ge phadra pakchana muthak kiba adu muthala matungda adugi paralysis tawe haidwa institution do adura chahi yankhagi matungda hawai ka sari chaba je kaisi torom re hareba adu motive che karino oh yes motive che lamami economy de kya so inina sigam khudum kaya manum nei ai example amka panjaba yoneba si akhoi laira hanaba laira naba akhoi plan amani laga highway blockade to si mamang panjagre ko si adu engineer che karino marak sidida metric nataga 12 ki parka haidorba khuding yengo government school singche loina mak awawa phongdok na bane moi pass abi percentage handabagi rank se private school loin logi ko adi education system da adok changna paisa thadari do kai jakre private school singdi adugi beneficiary natte kadom na sakhrge ba leba ma destroy to gedi bagi education system da han destroy to hainari ne ba manipur da khoi mangna dum destroy to riba maram ta education gi adu wo do ne boseng cha me adu no be ro khabar da yaw ban tana khoi improve ta no ba chap chap action da lokatri se mang da samuna ta na mali se ma se deep state ki khut nak ne ba se ya khoi nan thok pum change ba akhoi gi mind je captive mind da oire ba isana wakhan khan mangam jida ba mi na khanbi raga akhoi adu follow ta samna haira da khabar mukta paada masana kupna khabar maksu mohoi khut yori ni ko akhoi gi moina narrative ma sum chalai raga mayam je da ngaur ga leina baina ase mana karino aran mana karino je khabar kaktana su determine tok deba adubu khabar du pan pa batan na mi mayam leba ang pa biro na ita ge hebse yam chame pa ang akhoi ma ji inquisitive wale eba yam nongai je